I dobrodošli u Bosanski Petrov. Pogledajte ovo kiše danas. Bosanski Petrov. Nemo. Ovo je moj kanal studio Akord Bosanski Petrovac. Snimak. Kiša. Tako. Evo ja ovdje jedno. Neka. A i ovo je upada. Danas je baš kad se fali vrijeme. Kad nas mora ne mići kišu brana. Na treningu biti nešto najgore. Evo, čao.